Remijem protiv komšija iz Gusinja lider Jezero, već viđeni prvoligaš, produžilo je sada realne nadanja klubovima iz vrha o ostvarenju prvoligaškog sna. Prednost od 12 bodova je prepolovljena, a više od loše igre i rezultata Plavljane treba da brine ponašanje navijača popularnih hajvana, čijom zaslugom će najvjerovatnije ovaj klub trpjeti velike sankcije, najprije oduzimanje domaćinstava, a kasnije sigurno i bodova. Fudbalski savez Crne Gore je dosta tolerantno nastupao u nekim ranijim slučajima, poput onih na Bandžovom brdu. Za prošlonedeljnu utakmicu protiv Berana disciplinska komisija izrekla kaznu od jedne utakmice na svom igralištu bez prisustva publike. U obrazloženju se navodi da je grupa od 20 domaćih navijača uzvikivala nacionalističke parole kojima nije mjesto na sportskim događajima. Za ovakav prekršaj predviđeno izricanje kazne odigravanja od 1 do 6 utakmica bez prisustva publike ili zabrana 2 do 12 mečeva na svom igralištu. Ni sve ove kazne i upozorenja izgleda su bile bez odjeka, jer već na utakmici protiv Gusinja, koje su prisustvovali gostujući navijači sa svom pirotehničkom opremom, a koju su bojkotovali domaći navijači, nastavljeno je sa ekscesima. Utakmica posebno u prvom dijelu potpuno nezanimljiva, sa bezbroj prekida na obje strane. U nastavku su viđena 2 gola. Najprije u 51. minutu najbolji igrač na terenu Nikola Vučinić trese mrežu Đokovića i tada je izgledalo da se Jezero vraća na stazu uspjeha. Miličković je raspršio snove domaći golom u 67. minutu. Zahvaljujući bakljadi gostujućih navijača, utakmica je bila prekinuta 7 minuta. Da i ova utakmica ne prođe bez ispada, pobrinuo se bek Jezera Mersin Krcić udarivši sudiju Rašovića.